Yenyina no so no yemfa Adom TV Badwam kase no pay no ensi ha de edu so no Saturday bonkrata na tie ene ya fe online stories no so ayekra do ha ene ye de bro man no kwabna sante agenedwa be me ne mu akwa ba obi po me na maba me cho say afi ya ba exdo ye be ko entimi ni obi entimi ni ahiemu ya ba ye say obi eni ho betimi ni obi akase Ghana ye bi de Ghana ye nyina dia obowa ye ne ya ba exdo yaba una ba yo me mka me cho hey tell him we go for rap the grow say your time no makokire ku time say rap the na wo na me career makokire ku kura mate say okọ me say because say Badwam we say adiano una kan yo me na kan yo exdo maba say rap ya me ntimi osmosis mu wan pa mon kan sa exdo ne sa Chicago rap no ana sa akatechi satana say oti yeah una kayo when I'm kayo una kayo kabe you de unhuto ya ti obi bia ebi wa so no pa no afanya say ti wo treadmill so we training na on 19 baby anam bia na wo hwe no so atase no say udi wi ase achini ni o ma sisi ni o ma oteti na chinkwa de na de bia so abegu ahome sa se de fie ya no pay wadaroma de hia na wo wiase pa ene o ma miensa so obenyin wo honhom yie ye ka honhom a oni nyame ayonkofa no ebe ye kama no apre ye die wa pomuden ho it's very important ni o ma miensa na me ka kiro se obenyini spiritual growth and consider sa 3x4 growth ni bi spiritual growth I free rade wan kasa the to should be over a conscious effort say wa pomuden ho nsem ebe hia ho the crack no be sre nyame so on do won atimi financially independent very important very important unya we out that o do pe crash am ko bia tu twa ho say now because financially we are independent the to should be wa pomuden ho nsem erade dia chew bibia e kama o hwe aduane die yi bra odi di na aduane a wudi oh yeah exercise kakra no ready mouse oh no yeah ndi ya ka chere say ni ye pewempu akufu adi chichi bi e be she na no meti afia bankwaje mu say akwai we president ampa ne kra wi na okeka nkranhye sem kire ho nyese de bia baba abubu sa na me de media we de media mo yi de metima kobini untimi su nkobi ampa na ne musuku yi metima kobini na makontue na me de awade de ye fi ho hwa bibia basa na we if you got the bema odi 40 na onye ma yenwonwona ampa so sa anema no ebedi wachi saa na watcho kronkron kwa di kaka cho chida peduka Psalm 23 say goodness and mercy ye ni adoye edi wachi say ya onkwa na nyina na gabas mo bi o dispatch right am na ka dem dey farmer because who was me am go to ade ne dey afa easy so also no pa say na wa oh no wa okay catch ho yie ni adoye se edi mechie na for action yie ni adoye nyese o ka yie ni adoye na ototo na o den ho na afa o ti yie ni adoye wo ye mesi ebe di wachi nkwa na nyina tuwo se nkwa o mesi na wo wi adwuma wi na obi afro ko side foforo na obi afro ko side foforo erade ne mehwefo sa ne tie no wasre uncommon favor to so baby obi a nipa bibiri wo ho nkwa oduru ho a ya single nkwa out of film. Yes, and reflecting, demonstrating the power and the might of God. Onyame tiasi o. Onyame wo ogusu ye nioma amanfo afo nyame hu didi. Hu se dan cross yo hu da. Na dey fie cross na me papa otimi si we bi. Hu papa nsi nti otimi si. Tra we. Na wo ka we che one na oba no so de ne atakwa me no besi. Ya ba bia sesa na to na wo ka. Mama Chiao, Nasre Kakra. Good morning. Where do you know me? Why is he? Because your doctor will free theatre. We are Rebecca. Only me po jina. No, catch him. No South Africa. No friend. Hey, actually. Ekwe. You better warn him. Last summer, 2023. My PR na sumo. Maybe I. Hey, Kofi. But you work on it, no correct. Yes.
Who dey say you need quotation bia o dey emphasize Psalm 23 no Musa afi mu dey quotation ya Psalm 23 Erade beto pono watamfo anim you know oto pono watamfo no monitor say ya na wa ho di say ya afatu ma wo mu na say wo wu dia ya no dia ya wo wi ase kra ne say onim bia esi o say ono no fi say wakanchi enti wonimu begu ase that day now benya award as the best actor as the best engineer it was to one ma ono hunene chachi congratulations obo mfi na kuma obo e mfi na kuma wato pono watamfo ani wato opono watamfo ani se Erade to opono nya 3x4 pono ni bi Frank eye ne ba birthday a eno okoje kale intuma fita kale ko se de ko nanka ba fo de bi no yes sir Frankie ye to opono papa bi ya me so do kan no wakan nanka obi a wa pe ba 9 years se Erade chamba Erade am na 5 what do one go so na me ka se one no na o sori an pa bia na me dey shoe dey me ko suku na me she guarantee me papa onya baby ko Erade for the currency na me no shoe no kwa 9 say no wo school wo mu na say kusu because onentu nyina say ba we stockings about a joke eti say o ti ase say dey bia ka we nyina dey ka jago say abrabo no you have to go through a certain process untimi nye say bam ti wa wo ho a obufu a wa na wo hete ho obi a wo abufu ho bia no wo na wo pra ho obi a yewade enti wo bu afu na nipa no no fa ho ben okọ wo na wo gira ho enti abufu okra de yifri okra ahoye a na ni bre kwa de tietia no so na ntwam nko rather no who something positive around something and I will be a situation bia sire nyame so nko so nhye nipa normal sa yedie no ananhira no ento so mo ema mu ani mre do ko ne abre enya ho ya obi ato I10 wo muna sa na wo emni I10 just I10 wo kasa ho abisi ho sa obi a share GTP every blessed day wo kasa it would all to me free cantamanto on can tell say bend down boutique ampa a sustain you ba baby what do the Erade be a chapter for France with me tata dem tell ni apa we ahon ya na ko tata obi never obi mi twam bia wa ha na Frankie ba o perfume dey me talk 3 times o perfume say akwa o mafia they say me page am perfume they say there o go tell me bia me it way positive anya ma me ka jo no ni bebre me watch katie ni body yi Obatobi unyenro go through the process if you are matching biem o say asma e kan o hey anra o dey atum na ma say energy ministry so gas for no Ghana gas for no so no twitwitwi beberebi na na honom enti we na me nya hu de akoso isi yidie ana we so no say akika ho asema na me adma me na me stress nka deputy minister Makokreku omra no be chechire no ma bibire because no man ya o say enra fantastic woman deputy minister information obedi nkomo kama you know say abamu asoafo ne akasamafo no kra no ejibire ena oji tumu say ampa de otwasa no ohun se na chiachia na emum ye ko yanim no adehwe ewom no ana osusu say aban ne Ghana fo nyina yebetimi de na akoku say bi wawie eno ne oba no se oba tampa di biribia no oje mini no do akoboko no awe se nsachira ebe de ebeba enye gidigidi dabi nti o kan me yeso na afi na akọ ho na ma mi fa anope mo fa mboro mi kasa ho na ma fo efe o kasa sa wie na afi because osmosis na osmosis akagbasum mami kasa na onye mami o young girl because me ni young girl onye girl mpacho onye girl oko afrochela ni yes so no ye girl oko afrochela ni bi am so ye girl misra de ja crèche so a young woman I ya de Fatima tu me kasa ho e ti dia na wo ma me no pa bi wo bi eno ani e so aka ntia ne e se ma wo do so atojo de obokata edim no em se di na ye Alan Kojo Chemante ne yewura afi ana ade no ya bibibios e say so Lands and Natural Resources Minister
or release something to say no you can carry a John Dramani Mahama then send be your kafa and another dan kwaku for on there you're trying to clearing agent or kaya or say even Lands and Natural Resources Minister no your craft be a share money training same your kind chess or no be training 20 me into an more sefata wa konta mine ho na aban we ye no skills or no more yina e won ana minister no dey anu yi aba o se ahobrasiem ni obuo kwan so anka onya nipa otayi nkofo ano na mum se akoy former president all kan dey wan betretire same bia waka ono no na adwene mu tu se eye kontompo a emmoa nti so atworo krata tententem se no na ho asem Abba daily guide. I say Alan unveils agenda. No, I see here Alan Chikwete Okasa baby. Oh yeah. Okasa Kitwe Biensha. Kitwe Bia. And Yenhwe ni monso or the Alanke. And fund the Bia Twisika Gumana. Uri nyabo 20 no say or the Alanke the prime time show biba. Alan, you know what time is it? Alanke prime time. Obecheshim but penny or penny too much. Or too much yo. Okrani intro nomni ade na we appreciate man penny so much. Okay. So Alan that's mo amudi akire no. Ya munsua. O for be as a role model enya na dress nomni ade ya ko deep na ehwe nipa no. Ni nyansa no sa. Because me tie penny ne kasa ne ade no. Na e bia wo hwe omo akirefo no bi de wo obo ye na. Asa de pennyfo no mi no tan wo mo ntem but just appreciate penny no and nyuma pa no ye no eno na obeto so e mo admit ye se covid no ma ne mamu aye den akwasi Ukraine ni nua Russia yin so ebebubu ye kra no ne ade but ni nyina mu no they are on course man penny wo ne ma papa bia osusu nyame ya Adom na MPP fo de tumi de ne ma no na Ghana nso je tumu so o me man penny a enu ma sa no obeto so ene ne ne ma hodo bia woni tumu nti etitafo no ya mumie yenso ye kasa hunte eye adwen Sentina Frank ne PR omotima na ntia Frank o NDC PR o MPP o sa wa cha mo do benkubom na wa sa sha idea na da o monka no so de moto no otumi peja che milli miki o se miki milli o se le maza it's about what to do the overcut daily guys say Alan unveils agenda big one Mahama shades Nana over Kunta mining will protect private sector interests. DJ for Nakase paying. And if a bulldog fined 48K for threatening president. And what's some daily guide Ediaba. After daily graphics say Dr. Owusu Efri Akoto will resign to contest MPP flag bearership. Info you know what I say. Alan Chairman unveils transformational plan for country and 1% e-levy kicks off today. Traders agents expect positive outcome. And Ghana receive first gold for oil consignment next week. Oshed de Obakata, the Meridian, or the Ghana who's made an edition of Africa Prosperity Dialogue. The Ghanaian Times also the about intensify public education on interstate succession law. They be a Bopen Makayam, I mean, Nana Kunedu Ajiman Rollins, appeal court judge Nakase. And 2,373 perished in a motor accident in 2022 nationwide. Yakadebia we nipa na ekosa no. Ye tra na ye kan de ya na no dana mbenfo chechim de ya kra ne se e hyen kasa ho kwanhia no kra na ye manageable. Moto ho kwanhia no ene pragia no. So mo de no de. O se e ho da ho. Ho hwe ho a wo se na wo hye helmet no ne ade. Anope se Adom kase enu news no na anope so. Enu achi ni enya me wo se mo fa me ye kuro ma hafo. E kuro ba ko eno so ahensem de atutu asem ti. Yeah. You know. So ya de curfew crowd. From 5 to 7 a.m. Yeah, but this omo da social ho. Ya bada regional minister and the security team na se but no crane sa bre na idea say to trust them in team wase no. E free o. Jo ya de kasa ene ne kuredie bro mesre. Era regional minister ne DC amuwo sa mia ho nyina madaroma we are not noted for that. We shouldn't be part of that. Shameful. You know, ahini akonya beto a ye wo de sefata sese etu wana mo we de gidi we de emo so be caution. Aya sanyina enkwanhia no so bio moto we ne especially ora adonten ono na ehwe echi say national road safety director and working or say Kwame Nkrumah moto we no ye no ene mampani akufo adodie enye pe nsesa ya bem
and then talk credit that so. No cranny say, motor in here, CC. And yen and yen ra. Dada, the ning and motor in here, CC. And that's why yes, in aye, nay, Sassamento near the Ataman. Timamen can't have more quarter. Now, no diakaya, say, in Toko the motor, and among forecast room, na question, room, na coboni, you know, so yes, yes, Era Amwakwata. Ono able assistance in engineer Christian inti Alaji Abbas Madaroma highways ne urban roads ne area minister Madaroma yeni mise mo be siesie motorway a big grand agenda modeba 3 or 6 lanes yeni mise mo be ye na mo yentimi ntwa ya kopem sa abre no ebia na sa abre no nyoma asisi o sa akwa no so no afi de mo ye kwa na you know be appreciated ndi animani mi Madaroma de mo betimi aya masa nkwanhia hodo a ACCC no ano abras no yagimudi dada se mo hwe na mutu sa na mo no na mo amasa efia hodo a airbo because of motorway enya papa esremo Madaroma era mo akwata minister Rose ono lieutenant na Christian engineer ana era Alhaji Abbas Madaroma mutu ana mo quick everybody the new crusading guy decided Alan Kojo chairman team for nyina ba say I will become the transformational leader of our time. Alan Cash declares as he unveils his plans from 2025 to 2030. And of a police pursue owners of Ferrous Men's Mat over $240K fraud. And him had say Chamber of Mines key partner in making Ghana mining hub of Africa. And the Obaka Tower so the Abase 3 NDC vigilantes cage, 1 pleads guilty. Cape Coast to assembly of caucus so honum no say nipa ni bi no o si a kire ba kwaji atum say ampasa na montu no ka afia bibi obi mana we cervical cancer na yes ye bo ho dawu ye ma girls ye nua girls no en kan hwentem o kan hwe bia you are prone to you high risk of getting cervical cancer 12-13 years empre ne be ma nkoda ate na wunyina da ho ma afi wo be na obuna ni chi empre wo ho na ye screening no so try na kokoye odie no obi ankoye screening problem wo any problem ye ntimi solve o na yetimi early detection yes, saves lives yes remo obi a hospital bi e ben wo bi a wo so what to say cervical cancer awareness month person be check menye ne so mbe chiro a doctor for nurse for no say die omu ye mu chire ye timu bi enye prevent ye hu from cervical cancer ye kokroma eto ya wodie ma pe na ewa wodie eto ya wodua no tie mo ye ho ban emfiri sa condition ekum shanon so se ye hunu ne ntam na didi kɔ other parts of body na ho anekɔ ana akokram ne nya de ne ho behyimu a tie prevent ye ho sa bre ye ho prevention wo ho no ye da se so be ne okay so ba ko na so de bia da me kasa sa de ya na me mpe ye sa ne ma we ne bosomi ne mu wi a na ma no ne mema ne nyina ya te akoda ba ko na me ama force no ha ya ambassador because of madam mo ho na you know always amen so always amen na check it very important and try more October debi ko try October bo na semester e bia na bibi madam nti wo ho na wa walk in you know ye kan so no ade so ehia kese pa so ye yearly checks no mama me nkase ne board obi wo 1 month 15 years ni on call lab nkase mo nhwe mi ni padua nyina mu mameda ne se on fan ko dentist order na so on ko obi o specialist order na ni kra de bobo mo so amani ye mo ya na owura shop bia na wape amambere ni eye o chinchima gusu na sefo no koso wi another kwahye bayifo mesra wani waso ose mani hia wansa na aba ni padua na nkase mu hwehwemu because I will complain say sika ni wodi aba ye ba dia be twantoma akoyi no afia emfasi enti ene Madaroma yemfa de obokrata na news no ensi ha gudie mu nsam obanne so eye wukuada sister Sandy bi eye guy ahosepe no so ho afisam ni mpensem mu ewo ho wafidie no ma enna ha na yumedie ni asesa na kama so one birthday na Sunday ampedu covid birthday Sunday afi yakọ obi so winners ni harmonious na ba trouble yakọ wazo munye ni mom